Idobo destakosa egay. Yegom. Zola metala bidibo destangua. Shalamala gidista idimasema. Tutetasa la bidikisa. Shalabili salamema mana we. Igihe kirakuraruye kandi warakundaga Imana. Yemwe igihe igitangaje we kino gihe uzagisika. Igihe kizagera kino gihe kigushire mu mva. Kigushiranemo n'izawe zose. Igihe kiri gutuma utakaza ivy'Imana. Kizuzashiduka kikujanye urusororo n'ahandi. Igihe kuko Imana yambwiye ngo abantu bayisuzuguriye muri iki gihe kandi bayisuzugurira mu gihe yabahereyemo umugisha, ariko nayo igihe guteza igihe kugira ngo kibabirandure kibasubize hasi. Ariko umunyamakenga igihe cyo gutera uyu mwaka tugiye kujamo, Imana igiye kurandura ibikuri. Imana igiye kurandura ibikuri zo metana zangamiri manga zo pete salimo limo tangaya. Imana igiye kurandura ibikuri mwakino gihe tugiye kujamo, ibikuri bigiye kurandurwa n'Imana. Nimpabu ibikuri bigiye kurandurwa n'Imana. Igihe cyo kwica Imana yarabateye tosimo ganda irabatera, ariko mwabaye ibikuri. Irabatera ariko dibo sinima imitwaro y'izaha zanyu mwaze kurekura bituma mu bibikuri. cyo kubaka Abo gukiza Imana igiye kubakiza. Abo gukiza Imana irabakiza. Abo gupfa irigiye cyo kwica. Dibo tasirga jambo ryaravuze ngo ndica kandi nkanakiza. Nguri kuzimu ngashirayo. Njuwiteka ngo nije ukora izo zose. Ile ni maneno ya Mungu. Niki jambo ry'Imana rivuga. Igihe cyo kwica naco kirahari. Ariwe igihe gitumye abantu Imana yavanye mu bukode bibagirwa. Igihe gitumye abantu Imana yagaburiye bibagirwa. Igihe gitumye abantu Imana yahaye kubaka ingo bibagirwa. Ariwe igihe gitumye n'abantu Imana yahaye visa bakajibura bibagirwa. Igihe kirimbuye benshi. Igihe we ibihe bizashika abami bahinduke. Hari amabuye agiye kujugunywa ku misozi igiye itandukanye. Aya mabuye bagiye kuyajugunya. Kado pedesta enimanga jebidesta eliganga. Wirinde aya mabuye atazakuvunagura. Totita edimanga va mu manga vaho uri do pesi eganda. Wageze i Burayi Imana igutabaye, ariko izabituma uhinduka igikuri. Imana yaguhaye kurya, iguha kuba muri uyu mugi wa Kigali, iguha ikerekezo ntaco wagiraga, ariko urangije nawe ubigikuri. Ariko uyu ni umwaka wo kurandura ibikuri. Niko Imana yantumye. Hari igihe cyo kurira kibonetse, hari n'ikindi gihe cyo guseka kuri bamwe. Jambo ryaravuze ngo siko bidistadibo kotanimanga wanga sidibe ditaligiranga. Siko bizaba kuba muteke sirigandima, kuba mutegereje ngo ntabuzakorwa n'isoni. Keretse uva mu isezerano. Wavuye mu isezerano hari intampamvu kuragira ngo mpanura amahoro ntayabona. Igihe cy'amahoro Imana nikinyereka ubwo ndagushubisha. Hari umuntu wegeze unyandikira iteka ryose uhanura kwihana. Nuko ari Imana iba yantumye. Uragira ngo mvuge ibitangaza kugira ngo ukunde ngurire costume, kugira ngo ukunde uvuge ngo wavuze neza reka nkugurire itaje nkuvane mu bukote. Oya, nimba ugiye gupfa nzakubwira uti urapfuye. Ariko nimba ari ukwihana uzihana. Ariko sinzakubwira ibidahari, sinzakubwira umugisha ntawo ndi kubona. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro z'isi.
wibutse abasigaye begere ya ntebe witwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke kuri wa musozi wera abizera tuzamuke igihe gitumye abantu batakaza ubumuntu igihe gitumye abantu batangira kwanga bene wabo igihe gitumye abantu bahaga abantu batangiye mu guhaga batangiye kuzana indi imbere batangiye kwambara kositime barambaraga inshabari Imana irabazahuye Imana iguhaye akazi none igihe gusa igihe gitumye resitora muri motangima igihe gitumye wibagirwa impamba y'urugendo itumye wibagirwa intego y'urugendo wahamagariwe reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana nkwifurize umugisha w'Imana udukunda kandi ugakora ibiganiro byose bica ku musaraba reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomo ndetse n'abawe bose hafi nakoreraho muherere mu bice bitandukanye by'isi amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'uburengero bwaryo reka mwese twizere ko muri amahoro kandi Imana ikibarinde mu buntu bwayo ushaka kudutegeza amatwi cyangwa se udukurikiye muri kano kanya ko utameze neza bitewe n'ibibazo bitandukanye byo mu isi ariko reka tukubwire ngo humura Imana iracyashoboye kandi Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza bigakunda kandi uko yari ikirano uyu munsi ni kukiri icyambere sobwa no kugira ngo uyizere kuko byo ibindi byose bifite mu biganza byayo nuko bana natwe mu kiganiro cyose rero utangiye natwe ariko ibuke gukora subscribe ni mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tunyuzaho umunsi ku munsi ndi kumwe na Daniel Hakiki umukozi w'Imana prophète muhanuzi byose n'amazina Imana yarabyemeye ko abyuko byose Uwiteka habyamubikije Daniel amen meze neza tumeze neza turashima umwami Yesu turacarinzwe n'Imana muri rinzwe yaravuze ngo ubwo umwama nkunda ndamahoro yego rero tumeze neza nta gikuba cyacitse ndetse n'icyendaga gucika uko turushaho gusenga Imana igenda irwanya ibiturwanya yegeze Yesu atuma intumwa 70 zitangira kugira ubwoba ziravuga ngo kudutumye turakora gute kubera iki hanze hari abantu batemeraga ibyo Yesu abatumye ariko kuko harimo n'abarozi babarwanyaga Yesu aravuga ngo mbisembaho ubutware bwo kuza mukandagira inzoka na sikoropi ngo kandi muzarya ibyica taco bizadutwara iyo ndebyeho twiyirwa nabo tugendana naho tunyura turya ibyica dukandagira habi ariko ntibigico bigutwara kubera iki nuko twahawe izo mbaraga abatarazihawe navuga ngo bazisabe kuko zirakenewe negeze ntambutse ubanye ukuntu nariye uburozi sinapfa ndya acide sinapfa kubera iki tuzarya ibyica taco bizadutwara tuzarya isumu taco zizadutwara dora tumeze neza mu bugingo ndetse no mu mubiri turashima Imana antuka meze neza ndetse ndizera ko n'abakunzi b'ijambo ry'Imana n'abizera Kristo namwe mumeze neza aho muri hose muri impande zitandukanye kabone naho waba urwaye ni abidi umushukuru Mungu kubera kukurinda aguma kukurinda nareze kare ku itariki mbona tugeze ku itariki 10 kandi uko 12 ezukwa 12 umwaka usa nurangira ariko ndagira ngo uyu mwaka nubwo urangira ugira ibintu hindura muri wowe uvuga uti ngomba kuba mushya aho utabaye mushya utangira uvuge ngo ngiye guhinduka mushya kandi bitaragenze neza utangire kubiragiza Imana amen nimba uyu mwaka waragize ubusambo
kamutangira kurya wenyine uriya mwaka utangira ugwiza urukundo muri wowe bose bazamenya kubana nayo. nimba uyu mwaka utaragize ikintu ukora utarafashije abakene tiwambitse abambaye ubusa ariko Imana ikurebye ntiyakubona neza uvuga uti ngomba kugira utuntu mpindura. Amen. Zatangara cyane ugasanga umuntu yujuje isafuriya y'inyama ubundi kera tubizi ko kuri bona ku minsi mikuru ngo abantu barya neza cyane kurusha uko baryaga ngo kandi ngo baza bambara neza kurusha indi minsi yose. Ariko noneho uvuga uti nimba narambaraga neza nturanye n'umuntu wambaye nabi, nimba naryaga neza hari umuntu agatarakakiye imbabura yazimanitse, uhindure porogaramu uvuga uti naje ngomba kugira umuntu mbese zo kurya, uvuga uti naje ngomba kugira umuntu nambika. Ureke ubusambo muri uyu mwaka tugiye kujamo, mutangire mugwiza urukundo, Imana izabagirira neza. Bwana asifiwe. Haleluya. Ejo bundi hari ijambo umwuka yampishuriye ryitwa igihe, nta niryo turi buze kuvugaho. Igihe uzi ko hari umuntu ugera mu gihe kiza aka kandi atari ko zagumye. Hari igihe yageze agira igihe kibi ariheba ariganyira, ariko ageze mu gihe kiza atangira kumva ko abandi bari muri cya gihe kibi bakoze ibyaha cyangwa se bakoze amakosa agiye atandukanye. Ariko nyamara siko bimeze, ahubwo igihe uyu munsi ndaza kukubwira igihe. Yego. Bwana asifiwe. Haleluya. Uyu munsi turaza kuganira ku gihe. Ndumva umwuka yambaye ijambo ryitwa igihe. Hari igihe Daniel imazemo igihe, ariko kandi icyo gihe gishobora guhinduka ikindi gihe. Hari igihe nawe umazemo igihe, ariko icyo gihe gishobora guhinduka ikindi gihe. Urara muri shamburete ejo ukisanga muri etaje. Kubera iki? Hari igihe cyahindutse. Igihe Ukaba uri Faisal ejo ukisanga nawe uri ahantu heza nta n'igicurane ufite. Kubera igihe. Rero ndabaramukije mu izina rya Yesu, ni jewe Daniel wahamagawe n'Imana. Ariko sizo nirata, ahubwo nuko mfite amakuru ku rugendo rwanje rugikomeje, ko ndaja muri Kanani yanje ngwiri mu ijuru ku Mana Data, ngo ntanzari zihaboneka, ngo ntamiruho, ngo kandi abantu bantanzeho bakahagera mbere zanje ngo baguwe neza, ngo nta bitekerezo, ngo nta kuvuga ngo turarya iki, ngo biragenda gute, ngo turakora gute. Bahora baguwe neza. Ko numva mvuze amagambo menshi duhaye dutangira. Yesu ahimbazwe cyane. Daniel urakoze cyane. Urakoze cyane. Hari ibintu mba nibutse. Mfite amakuru yuko ngewe ate nta muntu wagiye. Dore kandi tubwiye ko muri ukwezi kwa 12 ngo hari abantu bagiye guca. Wasanze utarimo wowe? Mbo bari mu kugenda n'abandi bazaguma kugenda. Naje ariko nta makuru ufite. Nta makuru ufite ko ndi kugenda. Ariko ndi mu rugendo, ariko ndacari kurwana, ndacari mu rugamba. Sindarusoza. Wasanze utarimo agomba kugenda? Nzagenda ariko ndi mu rutonde, ariko igihe cange ntabwo kiranga. Ntabwo ari uyu mwaka wowe? Ngewe igihe cange nikigera nzaza mbatangariza. Reka. Nzaza mbatangariza. Ubu ndacari kurwana n'ikintu cashaka kumena amavuta. Ariko ibimena amavuta birahari. Yego. Ese Daniel turi mu minsi nyine yo gusoza umwaka wa 2024 mu kwezi kwa 12, nkuko wavuze ati abantu mu minsi mikuru babifata neza. Birabyo ntago biri mu bintu bituma birangaza abantu benshi, ntago haratwatungurirwa. Tuzatungurirwa cyane ahubwo. Usanga abantu ngo bagiye ku gisimenti, ngo bagiye aho bibera ku Gisenyi, hari n'abatega indege bakaja kurira umwaka mu mahanga. Ariko bakibagirwa gushima Imana ihabagejeje. Yego. Bakibagirwa gukora imirimo y'Imana ngo bahimbaze Imana. Ubundi ku mwaka twagakwiye gutarama tukavuga uti Mwana, hari ibintu tutakoze neza muri uyu mwaka, utubabarire. Tukongera tugatarama tukavuga ngo kandi ukuba turinze tukaba tugihumeka. Hari abantu benshi batambutse tugasigara, tukashima Imana, tukanasabana tugasangira. Abantu erega umuntu atandukanye n'inyamaswa. Yego. Niyo mpamvu abantu benshi ntibakigira urukundo mu mitima yabo.
abantu benshi basigaye bimenya ubwabo ariko ntibareba kuri bagenzi babo, ugasanga abantu bihugiye ukuntu ntibari mu gukora imirimo y'Imana ishaka. Ariko nimutaba amaso mureke tutazatungurwa. Birashoboka ko Yesu yaza kuri Noheli, birashoboka ko Yesu yaza kuri Bonani, kuko yaravuze ngo mwitegure kandi amatabaza yanyu azahora yaka, ngo mumere nk'abantu bategereje umukwe, mwitware neza, mwe kugenda nk'abantu batagira ubwenge, ahubwo mwitware nk'abanyabwenge. Yesu naza ngo azaza nk'umujura atunguranye, ngo kandi ngo nta muntu wubasha kumenya igihe azazira. Urasabwa kugira ngo urinde itabaza ryawe, kugira ngo ritabasha kuzima, rikazima ibaze rizimye kuri Noheli wagiye kuryosha ku gisimenti, Yesu akagaruka ndatabaza rihari. Wosigara kandi warataramye mu gatatu ndetse ugatarama no mu gatanu ndetse n'ahandi yagiye atandukanye. Ariko icyo Umwami Yesu ashaka nuko wakiga komatana nawe. Yego, uko icyo Yesu ashaka nuko abantu bakwiga komatana nawe. Ariko se hari ikintu mujya ngo turi mu isi ngo isi iradukurura, ngo ni isi igoye, ni isi iruhije. Komatana na Kristo birashoboka mu minsi igoye? Komatana na Kristo birashoboka cyane. Ni isi gukurura. Ukundisha Imana umutima wawe n'ubutunzi bwawe bwose n'ingingo zawe zose. Igituma bidashobokera bamwe nuko bashaka gukunda Imana igice kandi ntibazobasha gukunda. Ugashaka gukunda Imana ariko hirya wagera hari ukongera ukayisuzuguza, wagera mu bukire ukayisuzuguza, wagera hamwe muri make nugufata igice kimwe ukagiha Imana ikindi ukakima Imana. Zo ntabwo Imana ibikunda. Yaravuze ngo nta mugaragu uceza abami babiri, ngo yabasha gukunda umwe akababaza undi. Rero hari abantu benshi baza babangikanya Imana, ariko muri kino gihe birakunda ko twakomatana n'Imana tukayiringira. Amen, haleluya. Kandi ikindi tugakundana. Urukundo rwaratakaye mu bantu benshi, timukiyira urukundo yemwe. Ninde uzaja mu ijuru nta rukundo afite? Uranga bene so uzaja mu ijuru ryande? Rya Kamonyi cyangwa se rya Gihenomu, naryo ngo ni ijuru. Hari umuntu ngo begeze babwira ngo nudakizwa uzaja mu muriro, ngo nawe aravuga ngo ntacu, ngo igihe kizagira ngo menyere kuba muri uwo muriro, ngo kuko zaba ngutinzemo cyane nzagira igihe menyere kubamo. Barakubesha kuko imukunda ibibi kandi byiza bihari. Mureke dukunde ikiza nico Imana ishaka. Mureke dukunde ko Imana ishaka. Ndetse kandi muri iyi minsi mikuru mwige komatana n'Imana. Mbonye abantu benshi batambuka muri iyi minsi ndababara cyane ngira agahinda, ndetse n'abandi. Iri joro nagize iyerekwa rikomeye cyane, mbona ukuntu abantu bari mu kugendera mu gihogere, bari mu kugenda aho zahuruye, bari mu kugenda aho ibintu biri mu guhurura gusa, ariko ntibari mu kwegerana n'Imana. Ariko mungana ataka umusogereye. Nico kintu Imana ikeneye kugira ngo ugire ibintu utera umugongo. Kandi ikindi yemwe bantu, hari abantu ndimo kubona bagiye batandukanye Imana yanyeretse, ugasanga umuntu ari mu kuza hano kuri social media, ariko ikintu ashaka karashaka kugira ngo abone ubutunzi, ariko umutima ucuzuye mu buriganya ndetse n'ibyaha. Ninde wabaroze? Ninde wakubeshe? Ikintu nagutangariza, ntabwo Imana ishobora kugukiza mu buryo bw'umubiri itaragukiza mu buryo bw'umwuka. Ntibishoboka. Talaza la milimo tandima kosegome. Tizakunda ngo Zakayo ngo kugira ngo yemere gukira mu buryo bw'umwuka, ngo yarabanje atayamisoro yasoreshaga, ngo atazabindi zose, ngo amara ngo arabisiga ngo yemera kurira igiti kugira ngo abanze akire mu buryo bw'umwuka. None uri gushaka kubanza gushaka imisoro, ugashaka ifeza, ugashaka izahabu, umutima wawe uracyarimo ubusambanyi, uracyafite ishari, uracyafite izaha za kisirisiri, hari utuntu kigendana muri wowe. Wamara ngushaka gukira kubera iki? Kandi ukaja no mu kanisa, ukaja mu gatatu, mu kane no mu gatanu n'ahandi yatandukanye, wamara ugatarama ngo Mana ndakeneye. Ukeneye iki? Niyo mpamvu Yesu yabwiye intumwa ngo musaba nabi. Hari abahanuzi bari gusaba nabi,
hari abanyamasengesho bari mu gusaba nabi, hari abavugabutumwa basaba nabi, hari abashumba basaba nabi. Kubera iki? Yaravuze ati musaba nabi, icy'ingenzi nimubaze mushake iz'ubwami bwo mu ijuru no gukiranuka, ibindi bitakuja, ibindi bizaza ari inyongera. Bwana asifiwe. Haleluya. Satani rero aza twihebesha. Hari nk'igihe mu gihe gitambutse mu minsi mike negeze mva gusenga ndi mu mavuta, numva ndi mu muriro, mvuye mu kazi k'Imana, nahanuye navuze ubutumwa, nabwirije mvuga uti noneho amanutse none naritaha. Numvaga amavuta yamanutse. Satani arangije aravuga uti sha kaze nkwereke ko naje turi kumwe nguneka. Uzi ko Satani aza tuneka. Ngiye kumva numva telefone irasoni. Ndeze mbona n'umuntu navuga ngo ni nka wa mudamu Elisa yakijije ideni. Yamavuga ngo unyishuza turi kumwe ari ku marembo, ashaka gutwara abana banje. Bwana asifiwe. Nimba ari ikintu cambabaje ico gihe naco kirimo, ariko uzi kuba uvuye mu mavuta umuntu akakubwira ngo mbi ifaranga z'inzu yanje warakererewe. Ati waratinze rwose pastor. Ati kuki watinze? Ndavuga uti ndacari gusenga Imana, humura. Ati atuze kuza tuze kuganira. Turaganira gute? Bitangira gutekereza domaine y'ibindi ya mavuta, tangira kumva ari ahantu mvuye. Shatse kuvuga iki rero? Ugomba gusenga uzi ko Satani arakunetse, arakwegereye. Nyiribyo ndahita atezamo. Ibase nimba amavuta yari yuzuye, mbwira ahantu ageze. Nimba itandambika gusa sinongere kuja gushaka yandi, zarangiye. Nahise mpindura isengesho, nahise manuka subira hasi ku musozi, ndasenga ndavuga uti Mana, kugukorera n'umunyenga kandi biraryoha, ariko ntidukeneye ko abanyamahanga badusuzugura, badufata ijambo. Namasenga Imana, numva Imana imbwira ngo ndaje vuba. Tegereza. Bwana asifiwe. Nimba ari ikintu gikomeza umuntu uri mu gahinda, ni ijambo ry'Imana ryitwa ndaje. Amen. Haleluya. Ariko uzi guhura n'ibibazo ukabura n'ijwi ry'Imana. Kare ndumva ariwe twaganiriye turimo kureba abantu bari mu gutongana kuri social media, bari mu kuja mu matika agiye atandukanye. Noneho umwe aravuga ngo bari abakristo. Nizo koko bari abakristo, ariko umuntu waguye ntacyo atakora. Amen. Umuntu utakiri mu mwuka w'Imana ntacyo atakora. Yaja mu busambanyi, yaja mu bapfumu, yaja kuraguza n'ibindi, yaja mu bugambanyi. Kubera iki? Yaraguye. Tagaga ifite mpwemu yera imuyobora. Ndimo kuvuga ntaruka. Ariko ikindi Imana ishaka mwakinogi nuko twomatana na Kristo, ndetse kandi tukamenya ngo Satani atugenda runono, ategereje ko duseba. Ngubuga iyo ngitera itiko yari kumbwira ngo cyo vira mu nzu, yari gutera amahane. Aho narayubatse, hari itafari ryaje ririho, hari umuganda namuhaye yubaka. Nagombaga guca bugufi, angi ngasenga Imana ikazi kandwanira, kandi rero yaguhaye ibishyura. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Reka icyo tugitaruke tuge kubindi. Amen. Ariko ndagira ngo ngaragaze ngo usenga uhozeho, kubera ko Satani arakwegereye. Uzi ko umuntu aje kwa muganga kwivuza akagenda yaserebuye avuga ngo Imana irankijije, agataha yakize, akagenda afite umunezero ngo Imana yankijije. Bwana Yesu asifiwe. Akagenda ari mu munezero ngo Imana yankijije, ariko yagera mu rugo umwana nawe agafatwa n'uburwayi. Ariko ikintu Imana ishaka nuko twomatana na Kristo muri ibi bihe, kandi tukagira urukundo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hari umuntu negeze ntura ikibazo, numvaga umwuka mwe kukimutura. Ndavyibuka hari mu kwa karindwi. Mutura ikibazo.
nkimutuye ntiyatekereza, naramubwira ati mfite ikibazo usengere. Arambwira ngo icyo kibazo ufite kirakemuka. Aragikemura. Ntiyavuga n'amagambo menshi, aravuga ngo kandi Imana ikomeze ikwambika imbaraga, ikuzuza, ikwagure. Uyu muntu afite urukundo. Ariko hari abantu benshi batakaje urukundo kandi bari mu rugendo rugana mu ijuru. Ntabwo Imana ikeneye, ntabwo Imana isabwa amaboko menshi kugira ngo ikize umuntu wayo, ahubwo Imana ishaka amaboko yawe kugira ngo Imana ikore icyo yagambiriye ku muturanyi wawe. Ntabwo Imana ikeneye ko abantu baturuka muri Amerika baje gukemura ikibazo cy'umuturanyi wawe. Imana ikeneye amaboko yawe kugira ngo akemure icyo kibazo. Aho uzibutse iki wakoze mu rugendo rwawe. Ushize negeze ntangaza, wumva ukuntu abantu benshi bagira uburyarya bwuzuye mu bantu b'Imana. Ugasanga ngo umuntu ndamukunda. Uramukunda gute? Kura urukundo mu magambo urushire mu bikorwa. Ndagukunda. Iyo ngeze iwawe aho sinsanga bimaze gusha, mwana ariye, ukambwira ngo mukozi w'Imana mwavutse zararangiye. Ariko zarangiye gute? Akawunga kagihari, mwavutse mwimara, gaze ihari, amakara ahari, ngo zararangiye. Maze abandi iyo bashatse kukwima yamatangira kuvuga ngo aho nti muri kwihuta ngo tubaterekereho. Numbaza gutyo ndakubwira ngo ndi kwihuta kuko ntabwo ushatse kumpa, niyo mpamvu baje kumbaza. Ariko nimbagara ngasanga zarangiye koko, ukaja gutereka ukambwira uti ntugende mukozi w'Imana twateretseho, ntabwo nagenda. Amen. Jewe singewe, ariko hari abandi babikora. Bwana sifiwe. Umuntu agategera agakira mu mutima. Jambo ryaravuze ngo mukire mu buryo bw'umwuka, natwe dukire mu buryo bw'umubiri. Bwana Yesu asifiwe. Ngo ndategeye, ngo ndafashirwe, ngo ndahindutse, ndumva agakiza k'Imana kamanutse. Aho wasapotinza ayo mavuta. Ngo Imana ikongera imbaraga n'amavuta mukozi w'Imana. Aho ayo amavuta arahari, Imana yayatanze, twayasengeye. Ahubwo hari ikindi gikeneye, hari sapote yawe ibikenewe nyuma ya ryavuga butumwa. Abantu b'iyi minsi mushaka guhabwa ariko ntimushaka gutanga. Yesu aravuze ngo mugende, abwira intumwa ati nimugende hariya, ntimwitwaze imvumba, ntimwitwaze ibyo kurya, ntimwitwaze ifeza, ntimwitwaze noneho n'imyambaro. Aho muja barabamenyera buri kimwe cyose. Ariko abiki gihe ayiwe usanga umukozi w'Imana kositime yaramucikiyeho kandi avuga ubutumwa, abubwira abantu bagakizwa bagahinduka. Ariko ugasanga ahagaze mu iteraniro, inkweto yarahengamye. Icyo azize ni iki? Azize bano kubera iki? Nta mutima bagifite, urukundo rwamaze gukamuka murimo. Muraje mwandike komenti ngo mpaye mbasaba. Oya, meze neza, nta bukene mfite Yesu, nguwe neza, nta n'inzara mfite. Murabona ndatemba itoto, ndakeye, meze neza. Kubera iki? Amavuta y'Imana ameze neza. haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Hari umuntu negeze mbwira ngo ndumva mfite amavuta nta kibazo niyahawe n'Imana. Asubiza ijambo rikomeye, arambwira uturibeshe. Ariko yari umupagani, ariko iryo yambwiye ni iry'ukuri. Arambwira ngo uribeshe, amavuta atagira amafaranga aba yamaze kwangirika. Ariko naje gutekereza koko amavuta iyo yabuze amafaranga, Satani yari ukunde yaseseramo agashaka kukwihebesha. Anyuriye muri ba nyir'inzu, anyuriye hirya no hino hatandukanye, agashaka kuwihebesha. Ariko muhumure, yaravuze ngo Satani azaza kunyihebesha, naje ngatumbira mu ijuru, ngo ngareba y'umukiza wanje wabinkuyeho zose. Rero mugwiza urukundo, natangiranye ijambo rivuga igihe. Komeza ndakibaza. Nagize uyu munsi mfite ibintu byinshi. Uyu munsi mfite ibintu byinshi, ngomba kubabwira ibintu byinshi kandi bizukuri. Nimurimbuka muzarimbuke, nimushaka kuja mu ijuru muzarijemo. Yaravuze ngo mimi natia njia mbili mbele yako, wewe uchague. Imana ikeneye kucagura.
nuhitamo hano ni hano, nuhitamo hano ni hano. Chagua kwenye unataka. Hakuna matatizo ambayo iko njiani hii. Ukeneye gucagura ahantu wowe ushaka kuja. Yegeze abwira Yeremiya ngo ndakubohora, mimi ndagukuraho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujana i Babuloni uze tugende, ariko nudakenera ko tugendana, acha, hakuna shida, acha. Ngo dore igihugu cyose kiri imbere yawe, ngo nakubonereye, ngo barihugana. Turabwira bumvira n'abavunira ibiti mu matwi, mumenye ngo Egiputa mushaka gusubiramo nimbi. Chagua njia moja njo Mungu anataka. Tena naonea kwa kusalimia wakongomani wenyewe uko mu mainji na mainji, fasi zenye zimepisha, na wasalimu na wapenda sana. Mungu wangu aendeleshe kuwabariki. Na Watanzania wale wote na wasalimu, wale wa Kenya na wasalimu, wale wote wanasikiliza ujumbe hii tunapitisha kwa Msalaba TV. Antuka tunawapenda sana, tena tunawaombea kila sekonda, kila dakika, kila siku na uchana, tunawasalimu tena tunawaombeaka sana. Mungu awabariki tena, kila kitu chenye umetaka Mungu akupe. Inawezekana kama uko mgonjwa, Mungu akuguse upone. Inawezekana kama uko na shida fulani, Mungu wangu akuguse, amalize hila shida unayo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Daniel, Imana igumugisha cyane ko nuko twinjiye mu kigali twese dufatiro kandi urabyarangiye kumuka niko biteguye. Daniel, turi mu turukana ko ku mpera z'umwaka, ariko kandi twinjiye mu mwaka wa 2025 aho abakristo benshi, abasenga benshi bari kwirwa mu masengesho turi gusengera mu mwaka wa 2025 ngo Imana dishuri uko tuzitwara, Imana dishuri uko bizaba bimeze kugira ngo tuzajye mu mwaka tutunga abantu kuri mwako kantu kukagira ko gusengera cyane cyane umwaka mugiye kujyamo kugira ngo Imana ibahe amakuru mbere yuko mwinjira muri uwo mwaka, cyane ko no mu mpera z'umwaka tuzagera mu biteramo niba ngombwa tureba ahantu abantu baba gusenga noneho umunsi murara mu makesha. Ese nawe waba utajya gusengera 2025? Ndasengera cyane. Je rero mfite umuhamagaro wanje. Nimba ruko koko taragera muri za etage, ntaratangira kugendera muri za nani Imana yavuze. Taratangira kuja hirya no hino ngo ntangire kugendera muri za zindi zo hejuru cyane. Jewe iyo umwaka usoje ndara ku musozi, niyo gahunda yaje nihaye kuva kera. Kuva nahamagarwa nza ndara ku musozi. Ahubwo mba ndi gusenga ngo Mana umpishurire umusozi nzaja kuraraho kwa ziriya tariki. Ntago ugiye usengera umwaka ngo wishire umwaka. We ntago ugiye usanga Imana ngo wishire umwaka ugiye kwinjiramo. Irawumpishurira, yabuzwa niki? Hari amakuru si kuguha? Amakuru ndayafite. Sinatangaje ku musaraba. Nagira ngo ari amashyashya. Uriya mwaka amashyashya horaza, ndetse narayatangaje amakuru Imana yatanze. Uriya mwaka abantu bavuganye n'Imana bizukuri, kuko ari abantu bose bazi ngo bavuganye n'Imana, ariko atari yavuganye nabo. Niyo mpavuza nkunda kubwira abantu, menya umuntu ugusengera uwari, menya umuntu musengana uwari. Anatumikia Mungu, ni mtumishi wa Mungu wala ni mtumishi wa shetani. Ana watu wenyewe iko tangiye kuvuga igiswahili kandi batubwira ibimenyetso biranga umutumishi wa satani, kuko hari abatumishi ba satani abakozi Imana ba shetani. Ndababwira bambaye ishusho yuko abakozi Imana nyamara kumbe afite aho bakura izindi mbaraga tugera tubona bamwe na bamwe. Yes. Kibaranga uburyo tubwiye kugira ngo tumenye abo bagomba gusanga bakabasenya, kuko twamenye ko hari abantu bari gupfira mu biganza byo kubasenya. Yes. Hari umuntu utagomba gusanga ugusengera. Ugomba kubanza kwiga ndetse ugasenga, Imana ikagwishurira imbuto z'uwo muntu. Ni gute wamenye imbuto z'uwo muntu? Nuko usenga. Jengira umuntu tuza dusenga n'Imana imumugisha, aza nakunda kunkurikirana, atuye Kicukiro ndamushuhuje, aza kunda gukurikirana ibiganiro bica ku Musaraba TV, Imana imumugisha. Kugira ngo musengane nuko abanza gusaba Imana ikimenyetso.
ati Imana uyu muntu tugiye gusengana akagira ikintu yatura k'ikimenyetso kandi yacyatuye Imana irakimuha. None wowe uzuva kugendera muri kirabaye ngo nabonye avuga mu ndimi reka naje nge nasengere. Oya, ubwo ni ubuyobe. Uba ugomba gusaba ikimenyetso. Bose bavuga mwami mwami ntabwo ariko ari abatumishi b'Imana. Bose bavuga mu ndimi ntabwo ariko ari abakozi b'Imana. Hari abantu benshi bakorana n'imbaraga ziyobya umwuka uyoza. Akenshi bene abo bantu amagambo ava mu kanwa kabo Bibiliya ivuga ngo bameze nk'ubuki buryohereye, abameze nk'ubuki buryohereye. ariko kandi agasharatura imitima ya benshi. Bwana asifiwe. Urasabwa kugira ngo ugenzuze umwuka. Bibiliya ivuga ngo ni mugenzuze umwuka iteka mu gihe cyose cyo gusenga. Ese iyo ugiye gusenga, iyo mugiye gusenga uza ugenzuza umwuka cyangwa uza upfa kugenda gusa? Niba upfa kugenda gusa umenye ngo uzandura imbaraga, uzanduzwa nk'imbaraga utazi uko ziteye. Ugasanga umuntu uri kugusengera yaraye asambanye, nawe ukagenda ngo akurambikaho ikiganza. Yewe we umenye ngo nakurambikaho ikiganza yaraye asambanye, hari imbaraga, hari imyuka y'ubusambanyi agushyizeho. ko atari we mwasambanye uzabimenya gute ko yarasambana? Navuze ngo mugenzuze umwuka iteka. Urasabwa gusaba Imana ikimenyetso mbere y'uko umuntu musengana. Ese kuko imushakira Imana mu bahanuzi kandi namwe barimo? Imana iri muri wowe, tuje kuyishakira ahandi nawe kurimo. Urasabwa ahubwo kuyibwira, ukayibwira uti Imana nkeneye kino. Yaravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange kwa mulango muzakingurirwa. Niki gituma udakomanga? Niki gituma uza ngo ngusabire utabanje gusaba? Mbese jewe ugiye kugusabira uzuwondi we? Ndagira ngo ubanze usabe mbere yuko usengana nawe. Nusaba Imana irakumvira. Kireka nusaba wikinira gusa, ariko nusaba bivuye ku mutima wawe ugasaba ikimenyetso, Imana izakiguha. Ariko nutagisaba ntabwo uzakibona, ahubwo uzandura. Hari abantu benshi bagiye banduzwamo imbaraga bitari bikwiriye ko bazibanduza. Ugasanga umuntu yari muzima kera ariko yamaze guhumana. Ugasanga umuntu yari yuzuye mwuka wera ariko yamaze kuzima. Jewe negeze nja ku musozi, Imana inoreje ku musozi wina hariya za Gitarama hano Kanyarira. Imana ihanjanye byari bikimeze neza kigerwa cyane. Nonongerayo nari mfite gahunda yo kwamara iminsi 7. Muri iyo minsi 7 nakoreshaga igiterane mu butayu ku musozi, tugasenga nkavuga iz'Imana yambwiye ngasenga. Bigeze mu masaha y'ijoro Imana irambwira ngo bamaso. Ubwo hari yaje umuntu yari afite, Imana yarambishure ko afite imbaraga, umwuka w'abaranga. Sinzi nimba muza mubumva, ubaho kandi urakora. Imana irambwira ngo bamaso. Mba maso nguko Imana yari bimbwiye. Ngiye kubona umuntu azanye ikiganza agire ngo akindambikeho, kandi nari ndimo kuvuga ubutumwa bwari mumaze kwiramo gakeya. Ndangije mwegezayo murambikaho ikiganza ariwe amare yikubita hasi. Abantu bose do pene stala manga kosiniga zomela motala bilimo tanima shalakota edestanima zobide stala manga kosinima lola pedestanima. Abantu bose do kosinima buzura imbaraga z'Imana. Abantu bose bijira mu mwuka wo gusenga. Wa muntu asohoka aho twari turi muri iyo kipe twarimo, asohoka yiruka arahunga. Kubereke tabwa imbaraga z'Imana zikorana n'imbaraga za Satani. Aho imbaraga z'Imana ziri, iyo zihari imbaraga za Satani ni rabiti, ni ngombwa zihunge. Wa muntu arahunga aragenda baratambutse. Shatse kuvuga ngo iki nukubereke nuko nabaye mu mwanya wo kuvugana n'Imana, wo gusenga Imana. Imana yamimwira ngo nimbe maso.
urasabwa kuba maso nawe mu gihe cyose ugiye gusengana n'umutumishi urasabwa kugira gute kuba maso mu gihe cyose hari umuntu mugiye gusengana urasabwa kuba maso ndetse kandi ugasaba Imana nawe izakwereka kuko imugitwara ibintu kizakera uzi ko hari abantu basigaye bitwara ngaho Yesu ataraza bari kwitwara nga mbere muritwara nk'isezerano rya kera kandi twarageze mu isezerano risha ngo umwenda warahe watabutsemo kabiri biravuga ngo nawe ugereyo nawe uhanyure nawe uhijire nawe hagere uvugane n'Imana birakora biza bikunda kwizera kwarakamutse mu bantu gushidikanye kwabaye kwishi mu bantu abantu ntabwo bakizera Imana basigaye bizera abahanuzi done stalamanga tope koside moria zaidi kuwa muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 37 hazatangaza amakuru hakavuga ngo umuntu wizera umuhanuzi ko ari umuhanuzi azahabwa ingororano nk'iz'abahanuzi ngo uwizera umukiranutsi ngo nuko ari umukiranutsi ngo azahabwa ingororano nk'iz'abakiranutsi ngo ariko ngo uwizera Imana ko ari Imana azahabwa ingororano zitangwa n'Imana muri mu kwizera abahanuzi ariko ndi muri kwizera Imana imitima yanyu iri mu kureba ku bahanuzi ariko ntiri kureba ku Mana urwaye igicurane ati muhanuzi sengera zakomeye nawe wasenga ariko umuhanuzi akaza ari ugusunika ari ukongereramo imbaraga Bibiliya zivuga ngo kuko izuma bityazanya niko natwe twagakwiye gutyazanya umuhanuzi yaza agutyaza mugatyazana kubera ko mwese mufite droit mufite uburenganzira bwo kugera Imana iri jambo ryaravuze ngo umutima w'umuntu ntabwo ari umutima w'umuhanuzi uzuga imbere y'Imana ugakomanga uruke ushaka kureba Imana ntabwo ari umutima w'umuhanuzi si umutima w'umuvugabutumwa umutima w'umuntu uyu muntu ninde rero ni wa muntu wizeye Kristo uyu muntu ninde ni wa wundi wamaze komatana na Kristo Imana ntizireba ngo nuko ari igikara tireba ngo nuko atazi kuvuga mu Cyongereza tireba ngo igifaransa ngo cyaramusize Imana ntizireba ngo ta etage atunze Imana ntizireba ngo hari bitari mu kugenda neza umutima wizeye utuze kwizera ubana n'Imana ukomatana nayo ukihana izaha ukaza imbere y'Imana uzude salamandi tandiganda lola penestakota shalamira mota nimangawa uzukomanga urugi ukageraho Imana iri Imana ikavuga ngo karibu none wowe aho kugira ngo ubwire umutima wawe ukomange uri kubwira umuhanuzi ngo komangisha umutima wawe ubwo n'ubuyobe azabura gute kuguca amafaranga mbwira azabura gute azabura gute kugusambanya azabura gute kukubesha muri we banza wigirira ikizere mbere yuko uhura n'umuhanuzi banza wigirira ikizere wumve ko Yesu wabambwe ku musaraba agapfa akazuka kubw'ibyaha zawe wumve ko ari muzima ari muri wowe nimba umwizeye uzakira niko ijambo ryavuze izari intangaza cyane muze mukunda ijambo yavuga ngo ni watuza akanwa kawe ukavuga ko Yesu ari umwami kandi ukizera ko Imana ariyo yamuzuye n'ukuri uzakizwa mureke dukanguke twambara imbaraga ico nico kintu twahamagariwe nico kintu Imana yaduhamagariye muri wowe harimo ubushobozi indani mwako harimo ubushobozi Bwana sifiwe ndani mwako harimo ubushobozi muri wowe indani burimo urakomeye uri umuntu w'agaciro hariwe enotala mirimanga dore Samweli ntabwo agihari ngo age kubariza Sawuli Bwana sifiwe Samweli ntabwo ugihari aze mpunguze kino cuye Imana izakibabaza ni mudakizwa ngo mwihane
kizabarega ubwo Yesu azabaje gutwara itorero agasanga izaha zakomeje kunuka muri mwe. Bamuha Imana. Mwibuke cacu ya Daniyeli yabize ari kubabwira ubutumwa bwiza. Ntabwo tukiri ku bwa Samweli. Sawuli yagiye amusanga ati nyabuneka Samweli, zakomeye inka zatakaye za data, inka za se witwaga Akishi zari zataye n'akindogobe zatakaye. Sawuli aje kuzishaka n'umugaragu wa se, barayiga barazibura, ariko ngo bamenya ko hari umuntu witwa Bamenya. Ariko ndagira ngo utangarize uwo Bamenya wagendaganaga na Samweli niwe Yesu yarapfuye azukira muri twebwe, agendera muri twebwe. Ta muyuda ta mugiriki umwizera wese uyu Yesu wapfuye akazuka yazukiye muri twebwe, atuye muri twebwe, agendera muri twebwe. Ariko ikimubabaje nuko mwamutaye mukajya kumushakira ahandi. Ubu ntabwo akiri mwa Samweli ntagihari, ariko wari utuye muri we yaraje aratwimurikira aratwiyereka, aravuze ngo ndapfuye kubw'ibyaha mwakoze kwanza, ndongeye ndazutse, simbasize mwenyine, mbasigiye Mwuka we azabana namwe iteka. Uyu wari uri muri Samweli yagiye mu bamwizera, ubu ari muri twebwe turamugendana. Ariko igiteye agahinda nuko uri kumushakira muri porofete, wowe ntumwibonemo uzarimbuka. Kuko ijambo ryavuze ngo uwizera umuhanuzi ko ari umuhanuzi, udafite kwizera Kristo uwazahabwa ingororano z'abahanuzi. Endelesha kuniuliza mpendwa. Yego. Daniel. Yego. Tubaraye ni gufasha ibintu birakaze, ariko kandi Imana igumugisha. Amen. Kandi imbaraga n'amavuta biguhoreho iminsi yose. Amen. Ikiri kubira utiri mutihana Imana izacira abazi. Ibirizi vuga ngo umuntu wumvishe byinshi azabazwa byinshi, ariko umuntu wumvishe duke azabazwa bike. Imana ibonye hari abantu bitari kugeraho, ibonye ukuntu abantu barangaye barimo kuja kugura amasimati. Imana ni igitangaza, Imana imariza ni umuyoboro wa YouTube kugira ngo n'ababandi nazaza kingura YouTube agiye kureba urukoza soni. Hari igihe azazagwa ku Musaraba TV namara yumve ano makuru ntaca azireguza. Donc ntaco kwireguza gihari. Imana yakoze ibintu zose ku murongo. Asante. Reka tugushimire imbaraga n'amavuta Daniel biguhoreho iminsi yose. Arakifuza mesengera muri kano kanya uri kubwereza. Ndashaka umunsi umwe tuzakora ikiganiro n'uhagaze. Daniel katugumwanye noneho ukomeze utugeze ikimana kiza ku mutima wawe, uri buze no gukomeza nyine. Reka tugusabe noneho nimbura senga nimbura komeza kwenderesha ndukunda mu gifite bibira ntago nakore kurutana kize no muri yango tuge nasenze ntacyo naje hano mvuye ku musozi mvuye gusenga rero nasenze. Bwana sifiwe. Nataka tusome lile neno ya time tugiye gusoma igihe ni igihe nico ngiye gusorezaho. Kino gihe rero gitumye abantu benshi babura ubugingo. Igihe umubwiriza niho kiri gihe gice cyawo cya gatatu ku murongo waho wa mbere. Igihe gitumye abantu batangira kwita abandi abarozi. Igihe gitumye abantu batangira kwita abandi abapagani. Igihe gitumye imiryango itangira kwica n'ibice. Igihe gitumye bamwe bavuga ngo je ndi umukire barana abakene. Igihe kiri gutuma abantu batakaza ubugingo. Igihe kiri gutuma abantu bashakanye batandukana. Igihe kiri gutuma abantu basezeranye ko bazakorera Imana. Igihe gitumye bavanga ibintu we. Igihe ibihe bizoshika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo gifatiro z'isi. Wibutsa abasigaye wegere ya ntebe witwaje intwaro zose z'ukuri, tuzamuke wa musozi wera, tuzamuke
tuzamuke wa musozi wera. Ariwe igihe gitumye abantu Imana yavanye mu bukode bibagirwa, igihe gitumye abantu Imana yagaburiye bibagirwa, igihe gitumye abantu Imana yahaye kubaka ingo bibagirwa. Ariwe aho igihe gitumye n'abantu Imana yahaye viza bakaja i Burayi bibagirwa. Igihe kirimbuye benshi. Igihe we ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagira rya jambo ry'ifatiro z'isi. Wibutsa abasigaye begere ya ntebe, witwaje intwaro zose z'ukuri, tuzamuke kuri wa musozi wera. Abizera tuzamuke wa musozi wera. Abasenga tuzamuke wa musozi wera. Abiringiye Imana tuzamuke wa musozi wera. Abakijijwe tuzamuke wa musozi wera. Abihamye tuzamuke wa musozi wera. Nataka tusome neno la Bwana. Igihe gitumye abantu batakaza ubumuntu, igihe gitumye abantu batangira kwanga bene wabo, igihe gitumye abantu bahaga, abantu batangiye mu guhaga, batangiye kuzana indi imbere, batangiye kwambara kositime, barambaraga inshabari. Imana irabazahuye, Imana iguhaye akazi, none igihe gusa, igihe gitumye restaurant morimo tangima, igihe gitumye wibagirwa impamba y'urugendo, itumye wibagirwa intego y'urugendo wahamagariwe. Imana tugire neza. Mungu atusaidie tufanye kazi Mungu ametutuma. Twe kufanya kazi jabatu, dukora kazi k'Imana, twe gukora kazi k'abantu. Igihe kiri gutuma ubesha, igihe gitumye usambana kandi imbere utarasambanye, igihe kikujanye mu kabari kandi warangaga akabari, igihe kikujanye mu matiku kandi utarabibagamo. Ibuka igihe kirakuraruye kandi warakundaga Imana. Yemwe igitangaje we, kino gihe uzagisika. Igihe kizagera kino gihe kigushire mu mva, kigushiranemo n'izawe zose. Igihe kiri gutuma utakaza ivy'Imana, uzashiduka kikujanye urusororo n'ahandi. Igihe kuko Imana yambwiye ngo abantu bayisuzuguriye muri iki gihe, kandi bayisuzugurira mu gihe yabahereyemo umugisha, ariko nayo igihe guteza igihe kugira ngo kibabirandure, kibasubize hasi. Ariko umunyamakenga ngo yabonye kibikije, ngo arakikinga, ngo ari kumuswa, ngo azayamaga isatira, ngo akamakegera, ngo akamayegerana naco. Ariko umunyamakenga ngo arahunga. Muhunge, soma twumve uko bigenze. Maneno ya Bwana. Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Imana yafashe igihe ikigenera igihe cyacu. Iremera urakena, none ubu uri kurya. Iremera wambara ubusa, none ubu urambaye. Ariko igiteye agahinda nuko wibagiye cagiye Imana igukuyemo. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo. Kila kitu chote kimepangiwa wakati yacho. Nicyagambiriwe mu isi y'ijuru cyose, na chenye kilipangiwa hapa dunia gifite umwanya wacyo, kinakuwa wakati yacho. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Ana kitu cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa.
igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri. hari igihe cyo gutera n'igihe cyo tiposakota tena salamelimo tandiba jela metakita tena zalamirimanga kuwa egome. igihe cyo gutera uyu mwaka tugiye kujamo Imana igiye kurandura ibikuri. Imana igiye kurandura ibikuri zo metana zangamirimanga zo pete salimo limo tangaya. Imana igiye kurandura ibikuri mwakino gihe tugiye kujamo ibikuri bigiye kurandurwa n'Imana. Nimpabu ibikuri bigiye kurandurwa n'Imana. igihe cyo kwica Imana yarabateye tosimo ganda irabatera ariko mwabaye ibikuri, irabatera ariko dibo sinima imitwaro y'izaha zanyu mwaze kurekura bituma mubi ibikuri. irabatsikamira gukura birananirana muratsikamirwa ariko yantumye ngo ije kurarabi nimangatanguwa ije kurandura ibikuri. yaramoza n'imotanima irabatera mudafite akazi murakabona ariko izaha bituma mubikuri. irabatera mwashonje Imana ibaha icyo kurya mwibagirwa iyo neza murundarunda izaha mu mitima yanyu ukuri mwagiraga kera ntako mugifite. izaha bituma mubikuri ariko ngo kino gihe tugezemo nico kurandura ibikuri. ibikuri hindukira ureba uhagaze ni munsi y'isubira mw'Egiputa emera uve mu rungabangabo wikererezwa n'Abanyegiputa. hola salametani manga kosiriforia role penestala mirigandawa toteta salagandiwa shalabide botali manga zombele botali ganda abimitima inangira barimbukiye mu butayu uretse Kalebu na Yosuwa abagabo Imana yishimiraga. nemerera Mana gendane nawe mu butayu nta kiza kihaba. mu butayu nta kiza kihaba abimitima inangira barimbukiye mu butayu uretse Kalebu na Yosuwa anomesa koperifo abagabo Imana yishimiraga. destala bangasiko tabifo totetala bilga wageze i Burayi Imana igutabaye ariko izabituma uhinduka igikuri. Imana yaguhaye kurya iguha kuba muri uyu mugi wa Kigali iguha ikerekezo ntacyo wagiraga ariko urangije nawe ubigikuri. ariko uyu ni umwaka wo kurandura ibikuri niko Imana yatumye. enderesha kusoma igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka. abo gukiza Imana igiye kubakiza. abo gukiza Imana irabakiza. abo gupfa iri igihe cyo kwica dibotasirga. ijambo ryaravuze ngo ndica kandi nkanakiza nguri kuzimu ngashirayo nje Uwiteka ngo nije ukora izo zose. ile ni maneno ya Mungu niko ijambo ry'Imana rivuga. igihe cyo kwica naco kirahari n'igihe cyo gukiza kandi kiraje. igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina. igihe cyo guseka kuri bamwe kirahari ariko hari n'ikindi gihe Imana yagaragaje cyo kurira gihari. dometa salame limanga kosiriforia zopetala mirimanda kosa egome. igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira. muri korona zatangara bandi twarariraga abandi bakaguma kuzamura amataje abandi bagatangira guhaha udufuka
abandi bakabashira ibishimbo z'ibigugu. Leta ihabwa umugisha n'Imana yatabaye abantu muri korona. Hari abantu Bwana sifiwe. Nubwo hari abantu bamwe badashima bari mu kwivovota ngo bwikawunga ngo yaruraga. Abantu batariye kuri kawunga irura n'abantu bari bageze mu gihe kiza. Ariko abandi twahekenye kuri kawunga irura natwe tukarya ibishimbo bitinda kusha bikadusaba amakara tudafite amafaranga. Twarihanganye muri ubwo butayu turavumiriye. Ariko kandi hari n'abandi bari baguwe neza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rimanutse rikavuga ngo ana siku ya kulia na siku ya kucheka. Hari igihe cyo kurira kibonetse, hari n'ikindi gihe cyo guseka kuri bamwe. Jambo ryaravuze ngo siko bidi stadibo kotanibanga wanga sidibe ditale igiribanga siko bizaba kuba mutekesi rigandima kuba mutegereje ngo ntabuzakorwa n'isoni keretse uva mu isezerano. Wavuye mu isezerano hari ntampamvu ni ugiye kugera mwakiriya gihe cyo kurira. Ariko uwamutegereje agiye guseka. Wewe wategereje Imana ushaka utangira useke. Wowe utarivanze utarabaye igikuri ukaguma gukura ushaka utangira ukubita agatwenge. Hari Gitwaza niwe wavuze ngo manumvise isengesho ryanje manarebaga indakaje icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Manumvise isengesho ryanje manarebaga indakaje icyo nkwingingira nuko bene wacu bakizwa. Imana ikeneye ko wowe witwaye neza warinze zo kwizera. Nimba ufite ku mavuta nimba wumva wegeranye n'Imana tangira usengere na bene wanyu. Aracateza amaboko yiteguye kwakira uca bugufi agasaba imbabazi. Hari umuntu wegeze unyandikira aramubwira ngo ariko wowe kuki uvuga kwihana ibyaha? Kuragira ngo mvuge ngo ubonye etaje kandi ntayo mbona. Kuragira ngo mpanura amahoro ntayabona. Igihe cy'amahoro Imana nikinyereka ubwo ndagushubisha. Hari umuntu wegeze unyandikira iteka ryose uhanura kwihana nuko ari Imana iba yantumye. Uragira ngo mvuge ibitangaza kugira ngo ukunde ngurire costume, kugira ngo ukunde uvuge ngo wavuze neza reka nkugurire etaje nkuvane mu bukote. Oya, nimba ugiye gupfa nzakubwira uti urapfuye. Ariko nimba ari ukwihana uzihana. Ariko sinzakubwira ibidahari, sinzakubwira umugisha nta wundi kubona, nzakubwira ivy'Imana yanyeretse. Amen. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Negeze jana n'abantu twari bane ku musozi. Abantu wo musozi uri za Cangugu hirya ugiye kugera ngazabugarama. Utaragera zabugarama. Tuva inaha twategesheje amafaranga. Tuhamara igihe dusenga Imana iratureka. Kandi eje muhanuzi wari urimo uvugishwa n'Imana n'abandi bari bo kuko twese turi abahanuzi, kuko twese Imana yadukoresha yabishatse. Imana iratuza ntiyavuga, itavuze batangira kundeba nabi. Ndavuga uti ko muri kundeba ko mbona mu ndakari. Atubuse twaje gusenga. Ati twaje gusenga dutayigiye twihaye carangiye. Ati ndakindi Imana ivuze. Hari abantu bizera kuko Imana yavuze. Ariko reka mbabwire tugakunde ko Imana ivuga ahubwo uzakunde ko Imana ikora. Kuko Imana iravuga nibyo ndetse kandi ivugira mu bantu bayo. Ariko ndagira ngo wizere Imana cyane. Ikintu gitumye abantu benshi bariganwa ivy'Imana yavuze. Reka nako ngavuge turi mu gihe. Ikintu gitumye abantu benshi bariganwa amasezerano yabo nta kindi nukubera guhanga amaso ubutunzi. Ariko ntibahanga amaso Imana izatanga bwa butunzi. Bari guhanga amaso kuri ya masezerano. Ariko ya Mana izasoza ya masezerano bayiteye umugongo.
n'ingaruka nzavuga ukuntu Imana iziza kuzana ibisubizo z'abantu igasanga badahari ikabikubita abandi, ugasanga umutipe aje mu masengesho nk'umunsi umwe ayisatabarwa ugatangira kurakara. hariho nabibonye indayiza mu kanisa irihanira kizwa iramaramaza, Imana itikubita umugabo ikora ubukwe bwiza bw'igitangaza, abandi bakobwa bamaze igihe mu iyo kanisa ngo aje none aratabawe. Nuko impamvu atabawe nta yindi nuko ubutunzi bwari buhari, ariko mw'amaso yanyu arahumye, ari kureba ku bindi, we aje azi icyo ashaka, azi neza kwaho muri hari ubutunzi, amarayita busingira arikomereza. mwe musiga rero hari abantu Imana izi zigasanga ntibahari ikamibihereza abandi. hari igihe garuka mu gihe yego Rudiane ku gihe dusenga Imana, yego igihe cyo kujugunya amabuye, igihe cyo kujugunya, hari amabuye agiye kujugunywa topede sa eganda, hari amabuye agiye kujugunywa ku misozi igiye itandukanye. aya mabuye bagiye kuyajugunya kandi pedesta enimanga jebidesta eliganda, wirinde aya mabuye atazakuvunagura. totita edimanga, va mu manga, vaho uri do pesi eganda, va muri uwo mwijima utabona, kubera ko hari n'igihe kije cyo kujugunya amabuye. igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, hari n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana, igihe cyo kuyarunda byarangiye, igihe kije n'icyo kuyajugunya, n'igihe cyo kwirinda guhoberana, n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza. shaka kurekera aho ngaho. Bwana asifiwe. Amen. muri Yesaya so tugiye gusoma igice cyaho ca 53, muze kuhasoma ku murongo wa 2. haravuga ngo ni nani mwenye ameamini maneno haya tumesikiliza, ninde wizeye izo twumvishe, ngo kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe ndi. ngiye gusengana n'umuntu wizeye ibyo twumvishe, ngiye gusengana n'umuntu wemera guhindukira. ijambo ryaravuze ngo nimwemera mukumva muzarya kuziza izo mu gihugu. nka kino gihugu cy'u Rwanda hari ibyiza Imana igiye kuhasira, ariko bizaribwaho n'umuntu wemeye kumvira, niwe ugiye kuzabirya. ariko utemera kumvira ntabwo ari inkota y'umusirikare, inkota y'Uwiteka, umukuru w'abatware, Uwiteka inkota ye izamurya. nimwanga mukaguma inkota izabarya. reka dusenga Imana. batasido bodesta kosa egaya yego zola metala bidibo destangua shalabala gidista idimasema tuteta sala bidikisa shalabili salamema manawe tetala zangalibo talimanga zobidesta egaya. haleluya. zodidesta enimanga lobide foria la sirimo talimanga egome jalabidesta libiligaima totita la bilimanga ole lo sirimanga kuwa egome jelabidesta elima. haleluya. nuko abantu baraseka cyane bakomanga ku rugi bavuga bati ntiwasohoka iyi mvura irahita witubesha uri mu rugendo. bati ntiwasohoka iyi mvura irahita witubesha uri mu rugendo. ijuru risa n'iritobotse ubwo hagwa imvura iteye ubwoba, bati turarimbutse uko Nowa yavuze, dore urupfu ruratuzengutse. bati turarimbutse
uko Nowa yavuze dore urupfu ruratuzengurutse urasebetalagadima topete salamirima sharabile motandimanga umva uko Imana yabashubije Nowa yajaga bigisha rwose mubigira imikino mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none mubigira imikino mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none umva uko Imana yabashubije Nowa yajaga bigisha rwose mubigira imikino mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none nuko amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure abicaye mu nkuge bafite mw'amahoro kugeza udepesa kangawa tataside bangawa kote pesa karibanga shalabara dikitaide salangama uriyo shikoria manga tifo egai rawidi taliganda toteta sabanga lolamota wiwido stakua shala bedesta tandi wasanga mana hoya bedesta amina nuko amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure abicaye mu nkuge bafite mw'amahoro kugeza ubwo bazasohokamo none natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka opesa danga dibosiforia miemana we nola sibe ditalagayima umva uko Imana yabashubije Nowa yajaga bigisha rwose mubigira imikino mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none mubigira imikino mwanga kumvira intumwa niryo teka muciriwe none nuko amazi aterura ya nkuge ireremba kuri wa mwuzure we adastagataide salamerimanga bidestakatapeforia abicaye mu nkuge bafite mw'amahoro kugeza ubwo bazasohokamo we abicaye mu nkuge bafite mw'amahoro kugeza ubwo bazasohokamo we none natwe dufite iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka menestalagadi bosiforia umugabo ntabwenge yagiye ntarwandiko agirangwa rijira nk'uko abandi binjira nuko ageze ku irembo bamubaza urwandiko rw'agatanga ka mbere asanga ntarwafite manasa metakosaforia lopedestaligala lorasiriganda hari umugabo wajanye na Nowa wabazanaga na Nowa abahanga bamwita ngo ni Matiyasi. Uyu Matiyasi ngo abonye ngo inkuge isa nirangiye
ngo ariko ngo abona ngo imvura ngo ntiguye, babonye ngo imvura itaguye ngo Matiyasi yamagenda, ngo aravuga ngo reka mbe ngiye gatoya ndebe uko iziriya bimeze uko bihagaze. Uko niko Imana yagiye ivuga ibintu bikomeye, ariko abantu benshi babiteye umugongo, barasibaga ibi by'Imana yavuze, bibereye mu zabo bitandukanye. Uku niko bagiye gutungurwa nk'aya makuru ya Matiyasi. Ngo Matiyasi ngo ageze ngo areze ukuntu abo ku gisimenti ngo baguwe neza, ngo areze ukuntu ngo abantu bari mu kuryoshya, nguko abantu bari kuvuga ngo isi iraryoshye. Matiyasi ngo abona abantu ngo bararyoshye, ngo aricara ngo bamuha ku kirahure ngo n'abatangira kumiraho. Ngo Matiyasi ngo akiri muri uwo mwanya, ngo Matiyasi ngo amare ngo agiye kubona ngo yumva imvura itangiye kugwa. Matiyasi aravuga uti ntacu, reka mbasige musigare munyagirwa jewe n'abaje ku nguge, reka nsubire sange Nowa kuri ya nguge. Ngo Matiyasi ngo agenda ngo arahuta cyane ngo ariruka ngo agereyo ngo asanga inguge bayikinze. Matiyasi akapiga mulango, odi Nowa, odi Nowa. Ati nije Matiyasi Nowa ntunyibuka? Nowa ati nshuti yanje Matiyasi ndakwibuka. Ati zakomeye hano hanze nkingurira. Baravuga uti yo, ati Matiyasi urambabashe, ngo zari zo kugukingurira, atariko ikibabashe naje nabonye umuryango wikinga, ntabwo ari je wakinze. Ngo Matiyasi akorwa n'isoni, ngo arataka cyane ngo ararira. Hari abantu bagiye kuzarira amatakira ngo yi, hari abantu mugiye kuzarira kandi mwarahawe kwinjira mu nkuge murazanga, ariko igiye kugera muvuga amatakira ngo y'ibitagishobotse. Ngo Matiyasi ngo yinjira hejuru y'inkuge, ngo arinjira haruguru cyane, ngo afata ngo arinanayika ku nguge hejuru, ngo ariko ngo n'ubundi ngo ntizagira ico bitanga, ngo imvura iba nyinshi ndetse no kunanirwa. Matiyasi amare yikubita hasi. Matiyasi ngo agendana n'abandi, kandi yari yarabaje ku nguge, kandi yari yarasenze, kandi yari yarahanuye, kandi yarakurikiranaga YouTube ku Musaraba TV yabaga hari, kandi mu gatatu yarajagayo, kandi mu makesha y'abagari, kandi muri nibature y'abagari, kandi ku kanisa dimanche y'abagari, kandi ntiyaryamaga adasenze. Ariko kubera kurangara gato gusa, Matiyasi bituma ajana hamwe n'abandi. Imana ibagirire neza kandi Mwuka Wera twe mu Imana ibabeho. Sengeye umuntu wese wadukurikiye, wakurikiye buno butumwa, ntibumve jewe je ntaco ndico, bumve we Kristo abari we bakurikirana, ni we mwizugira amagambo y'ubugingo. Komeza kubuza no kubana nabo, kandi ukomeze kubigaragariza. We muyera Mwuka Wera amanukire kuri bo, abemeza ibyaha bakoze, ukiza imitima yabo, ubuzuza imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Hari abantu baza batwifuza kuduhamagara, ariko nimero ibiriho, timukaze mugira ubwoba, kandi uzumpamagara uvuga uti nkeneye kubohoka, nkeneye kwatura. Nimwe bantu nkeneye kwatura ngakira, nkeneye kwihana ngahinduka. Rero kuba atazayibona hejuru, reka nyitambutse nibyo basabye umunyamakuru. Imana yagiriye neza, nkoje nanayitambutsa nubwo ibiri hejuru muzaza muyibona bamwe na bamwe. Ni 0788 72 91 46, 0788 72 91 46. Imana ibagiriye neza. Igihe cyose umpamagaye ukambura, tukaze wivovota, wananyandikira kuri WhatsApp, wampa ubutumwa bugufi. Iyo maze kuboneka ndabusoma, kubera imirimo myinshi y'Imana tuba dufite ku bwanyu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Shimira n'umunyamakuru w'Umusaraba TV, nawe Imana imuha umugisha, ndetse ndashimira n'uwayoboye kino kiganiro wari uri ku buhanga bw'ibyuma, nawe Imana imuha umugisha. Yitwa Dina, urakoze cyane, nawe n'umukozi w'Imana
kandi imana imuhagurukije mu gihe ngiki. Dina, imana iguha umugisha kandi buri kimwe cyose ukeneye ku mana ikibahe. Ndetse mwese mukora sheya, biza binanira n'indimi z'amahanga, subscribe, share na like, ndetse mukakigeza na komenti izagenze nabi mugakosora, ni byiza. Imana irabaha umugisha mu izina rya Yesu. Nakagaruka ndari ku bwanyu. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.